la ukuna ubeluluka ngolwa thina sofasta hlanye ubeluluka ngolwa thina sofasta hayibo wana alala dala ngingakabili yebo isimingaki iminyaka kwezomculo hey ngicabanga ukuthi kade si 32 years 32 3 decades. Yeah. 3 decades. Okungenza mbuze ukuthi Yes. siyangena bayashuta umdala hlangene vele ngathi nje What? Yes. Wow. That was beautiful. years of experience. Yeah. Sure, 32 years. engathanda ukuthi ngiyajabula lapha. Yes. Podcast yabantu. Yabantu bonke jikelele nje. Hawu kumnandi namhlanje lapha esidikidikini. eJoburg. Bathi kuseJoburg. Gauteng ngiyajabula kakhulu futhi Yeah. ngithikini umsebenzi eliwenza umuhle kakhulu. Siyabonga. Elenzela abantu baseZimbabwe, base-Afrika, basemhlabeni wonke babone nje izinto ezitshiyeneyo. Awusengikhohle ukuzintroduce. Mina ngicela uJeys. Best receive izibusiso. Sure. Uma legends. Yes. It's an honor for us ukuthi sibe lana namhlanje Jofi. Yes. And with we never thought ukuthi this thing would Singavakashelwa. grow into this understand. Umdala state city mdala phela lapha kule something ekhona yabafana wathi ngikhona. Kusekhaya phela. Yes. Kusekhaya kakhulu. So hayi ngiyajabula indlela eliphakamisana ngayo isizwe eliphakamisana ngayo abantu. Labantu ngizwa bekhuluma ngayo manje ekhaya bekhuluma ngebroadcast yabantu. Lami yake ngibukele ngijabule kakhulu lithi na hayi my broadcast le mangazange ube la data. Akubone lutho. Ubukela ngiyi Abafana bedala utshela sithi ngiyalandela kakhulu. Yes. It is an honor mdala lathi sizizwa siqhakathekile kakhulu ukuthi uthi uyayibukela lokuthi usivakatshele njengoba usuchilo siyakunikeza ithuba ukuthi uvele uhlale endabeni ungene uzethule ukuthi ngubani ngoba phela thina sabe sizwa laphana yibaba Jeys Marabini bese kuphelela bona basingasakwazi ukuthi yilo ibizo liphelele noma ukhona elinye lesithupha. Mina ibizo lami lokuzalwa esingathekela kaHulumende uHulumende lo baba lo mama bami esekhaya kuthiwa ngumajaha wodwa kwaNdlovu then mina ngumuntu ozalwa eFlabos ogodla wamnyama amahlabathola amalala ndawona manje yikho esuka khona ngibonani futhi isigaba sodwa emhlabeni ngathi emhlabeni angikhulumi ngezimbabwe emhlabeni isosodwa esilesitemu lapho ezalwa umahlinzi hayi umahlabayithwa hayi lokho nakuyangikho so ngakuzajabula ukuthi lapho uTabandibi umchakula uthanda kakhulu kodwa uthanda kakhulu mawuziviza so uzajabula kakhulu nabantu bakithi bajabula kakhulu so ngakho ke mina ke ngikhulele ekhaya umuntu okhulele ekhaya ekhula nje eselusa inkomo eselusa imbuzi konke lamadonki nje impilo yami nje ikwenzalwe khona so ngizalelwe endaweni ekuthiwa kusenyoni esigabeni sakithi okuthiwa kusenyoni lapha ngihamba uma ngomude kakhulu manje esikolo isikolo iDegesi ngayiDegesi primary ngathi ngiqeda primary ngayiDegesi secondary kuyukuthi vele ngakithi bekuvela ukucula obhuti becula umculo wembobe kakhulu umama bengumculi kakhulu echurch so nesikhuliswe ngechurch because khona ibrother and yikho engikhulele khona ngakho ke ngokuthanda nje umculo ngubona lami ngokubona obhuti behlabela ngafisa la ngilalela futhi le radio kwakuthiwa iwireless ifaka ibattery phandle lapha ithiswe lilanga thunu sathi sesiphera ufaka emlilweni ukuze elangeni charge charge wena ibattery sasilalela kakhulu iwireless iradio vele kwakunto emangalisayo khona ukuthi ngakini le radio iwireless wena lalela special kade kule ukuthi yalalela inews uloku ufaka endlebeni mhlambe lifake ewindini laphana ngiyakhumbula nje lizosuku lalela kakhulu imculo njengabo omajayivala ngomajayivala kakhulu somuntu usikuza lalela South Africa le Smith Mambazo oyumasekela so umculo nje kuyikuthi wawulokhu ungena kancane njalo ngicula kakhulu echechi ke mina ngicula kakhulu echechi kanthejiwe
wasithi hayi ngikhuluma ngesikolo ke ngoba isikolo ngasithi singa e-primary ngangosikolo kwaye secondary ngansibale vele umculo into vele ehle yaqala usasemncane isukela ngakithi segazini so ngakho ke azange umangaliseke sengiqedwe isikolo ukuthi vele ngithathe umculo ushube indlela ezophila ngayo akuzange ube nzima kodwa ukuthi even abadala bazange babe lenkinga bavele baku-understanda ekukhuleni lasesontweni ukuthi umuntu vele ozokwenza izinto kodwa sokuthiwa khona nizaphila ngakho lapho kwaba lo msindo omkhulu ngoba bengathemba ukuthi khona vele uzaphila ngomculo ngoba ubaba wayesithi katalilele ubhambo lukaSathane ukuthi khona kanjani ukuthi umuntu wayesithi mayicula ahambe siye entshonalanga ayizwakala ngemva kwe6 months ehambe echaya kuphela hamba but manje uzakuza kunokuwonduka because i-example yabantu ababekhona ngaleso sikhathi ukuthi baba wayesazi khona kwasicatha umntanami ukuthi uzaba njalo umhlaba wonke ihambe nje uhambe echaya nje enathe emabhawe ebe umuntu ongaqedela so kathi mina nzaba ngumculi isifiso sami savele sasifaka ukuthi ngibe umculi ozacule phile ngakho yabonise umhlaba nje ukuthi kithi siphila njani sidla njani amagwadla nxa siye church sihamba njani nxa sisiye inkonzo ithwana abantu besiyathetela nxa besiya kule mfaka kumbe sibalani just lengoma zakithi nje ezesinto ezomdabu lapho sivela khona because umuntu lo muntu emhlabeni ngoba mina sengihambile umhlaba wakho umuntu lo muntu emhlabeni ula ngakibo lapho vela khona ungabona vele ungazazi ukuthi ungubani ngengoma ungabona ungazazi ukuthi ungubani ngengoma ungazazi ukuthi ungubani ngepoem uzazi ukuthi ungazazi ukuthi ungubani ngebhuku njengoba kade sokunje sokuthi kulama camera ungabona ungakwazi ukuthi ungubani njengoba kade sihlezi post card abantu lapha sitshela abantu ukuthi singobani so ngakho kuqhathe kakhulu ukuthi abantu bazazi ukuthi bangobani mabe phile emhlabeni yikho ubona sometimes la sikhuthaza thina njengathi emculweni wethu ukuthi no sicela abantu ukuthi abantu abasekele abantu abasupport basekele umculo wabo basekele labaculi bakibo ngoba vele yonke into angithi kathi singikhuluma imbali yami isukele ekhaya ukuthi ngiqalisa ukusupportwa ngumama ngasupportwa ngubaba ngasupportwa ngubhuti waphuma lapha emulini ngasupportwa ngumakhelwane community kwasuka lapho kwaba village usuka village kwaba region kwasuka region yabona so asocala ukuthi wena vele ungiwangapi ngoba vele uqhatshwa ngokuthi ungiwangapi la semhlabeni nxa umZimbabwe bathi this is Zimbabwe angeke kuthiwa khona ukhuluma into engayisiyo ukuthi wena indawo ukhuluma ukuthi ungubani vela ngapha ayikho into emhlabeni so uziveze ebantwini njengabanye abantu njengathi ungabona umScottish emile lapha ubona lo umScottish ubona umbunzulu ubona umXhosa ubona umculo lo uyacontribute ukuthi thina singobani empilweni nokuphilani wethu kuzaba kuma history books khona besikwenza namhlanje khona lapha in 100 years vele songithirisela kodwa bazobuya uyabona into eqhakathekile so kuyafana namabhuku la lokho khona besikwenza in 100 years for sure songithirise besingeke ngathi sonke labo cameramen ma producer 100 years to come so lokho kuzasala kodwa uyakubona so kuzafundisa ama generation abuyayo ukuthi isindebele sikhulunywa so isikhalanga sikhulunywa so isivende sikhulunywa so isishona sikhulunywa so isizulu sikhulunywa so nxa njengoba sikhuluma nje sikhuluma ngelizwe lakithi sikhulume la ngamanye ama languages akhona eAfrica trying Swahili those are famous East Africa yes siyabonga ngiyabonga kakhulu indlela osuvele wayibeka ngakhona wayichaza imbali wasungena deep uyakhula uqedile isikolo uyacula kule mbube abafowenu bayacula kuqala nini ukuthi manje lento isisiba professional sokusiya recordwa ukuthi kungene sibili kwenziwa ama-album uqala nilo ukuthi uqala ngo-89 lapho sibe ngani yadada areka 90 vele u-91 sasesivuthela kakhulu ngo-91 ke isaba le group okuthiwa i-Comforting Brothers embule engayifoma ethiwa i-Comforting Brothers eyiyo ke eyavula yonke into ngoba sasesiperforme emahholo siperforme ezimfeni siperforme emshadweni sihambe siperforme ezikolo yonke into yaqala khonapha into yakhula yathi sikhulile ke sesibona sesiqedile thina imaterial yonke sasithi madoda ngangcola lapha phela siyokubulawa
koBulawayo kuzaba le television kuzaba le newspaper kuzaba le radio space eduze labantu ngoba kusho ukuthi into esiyenza le sizabonakala saba la yikho ke ukuthi sithuthane ke siye ngaphi siye koBulawayo yikho sahlangana namagroup amaningi kanjengabo Black Followers amakhosi Sunduza isingize emnyama ukukhanya kwelanga labona lameka abahlala ingoma ethi Chikwari so sasangena ke nje endaweni eziningi nje ekhanya kwelanga amabhubesi baqala bengokukhanya kwelanga okay so yahamba lento yahamba singena ama competition lathi singena sibe la sithi style sembuko esiyabogodlwana abasithanda kakhulu abantu sasiwina ama competition I remember lapha Stanley Square sawina lapha ne competition enye ayikhuluma ngani ekhuluma nge-family planning kanjani kodwa kune vasectomy osanyana so awina ke sawina ke lapha okuyimali ngaleso sikhathi imali I think imbuka kwi$500 into ezisesema sayithenga izikipa lincinta amaqembu amangaka kwakulabo Sunduza kulabo Black Spear kulabo bantu labo bavuma noma bekhona sasitshayengo so that is into engangithanda leso sikhathi ukuthi umculo ubuchiyena wembuka awusiza ukuthi thina sasibe njengembizo sivela ukuthi umculo iBlack Forest lo wabo iSunduza lo wabo ubani ukukhanya kulanga ingungudlovu lo wabo impiyo sikilo wabo iCrown Figure ilo wabo umculo so kwakuchiyene isound zazichiyene ongangukuthi italent ivele njengoba kuthiwa vele uBulawayo is the hub italent so vele kwakutshengisa nje khonoko so ngakho usakhula ke so then hamba lembizo i-comfortable actually i-group leto i-comfortable presence ngayo yatshitsha imbizo then from there imbizo messages yes esiyimbizo message iyo esiyimbizo messages qale kwathiwa imbizo ensemble kuphela imbizo assembles bona kade yasibuya imbizo messages asisilapha eSouth Africa kodwa wawuyimbizo original idabuka la yiyona le mbizo ebona kade sabantu bekhona kwapha of course engaqala laba base but kodwa yiyona le mbizo yasuka khona yasuka kwa insika yakho so uyazi ukuthi ngangikhumbula leso sikhathi ngiyabona ukuthi umculo sokuhanjwa ibangelo kakhulu emculweni compare lesikhathi nje sisihambile so ngo-90 end of 94 beginning of 95 ngajoin iSunduza Boys uSimon Banda the late may his soul rest in peace because he was a great guy he's a great musician so wasesithi no mfowethu akubuye ngapha sifuna ukuthi uzosincedisa la njengoba uyakhalela siyakubona lapha kumbizo into zokho sihamba kahle silezaba letho lapha uElijah still alive today umbambo he was not feeling well by that time so uyabuya uzuhamba indawo yakhe la uzongena lapha so ukungena kwami kuSunduza ke end of 94 95 96 97 98 ngo98 kosaba le breakthrough lapha esakho eIndia so yes so sa emazona ema-cities anjengabo New Delhi oMumbai oChennai libaculeli umculo wona lo wesintu Jeys Marabini kakafiki kuleso Jeys Marabini kakafiki lapha saseyimbuko sahamba ke manje lisemazweni abantu abangalizwayo ukuthi lithini lihlabela ngesintu futhi and umculo abangawaziyo ubona uDelhi lifika kanjani reception ithi umculo awulandaba lokuthi awula language awula cross yikho manje abafuna yikho othengisa khona ukuba ngowe kwakho njengomuntu ngoba into vele ethengwayo emazweni abanqabi ithatha ama group bakhangela ukuthi vele uzositshengisana okwakini ovela abantaba language ukuthi bayezwe umbabeke kodwa bezwe nxa into yakho organized i-right yonke into bajabulela bayithatha bajabulela sathi sesivela ke India ikulapha sakhona eCanada lapho sakuma cities amaningi kakhulu njengabo Calgary Vancouver Winnipeg Toronto sisoma-shows abantu besibakhona amalokala kule ndawo ugcwala kakhulu ayikho usuka madoda ugcwala bemanga kakhulu nesa sesihamba khona Lady Smith sasizwela ngako ukuthi ayi ikhambile ikulumhlubulo ikuhle ngalo whole leli bese sithi ngayo so ngakho so
sabona kuningi safunda kuningi ukuthi khona umculo kwamanye amazwe bawuthatha ngeindlela esezingeni eliphezulu Bawu serious awuhlonipha ngoba umculo bamangala ukuthi umuntu lo wenza into engazi kube khona ibe khona uyabona yinto abayibhadalelayo ukuthi this is what they want to see and into unique something new to them so thina we unique and new to them and the style setsachiyene kwakuhle kakhulu so sasuka ke lapho sa bo UK sangaphi no then sensiza ke ku Jeys Marabini that is the end of 98 khona ngaba engafuma khona I company okuthiwa Iqembu company Iqembu company ikolapho sasi ezomculo promoter kakhulu ama group from Africa to Europe and asemhlabeni promotional company promotions company sebenza lo partner yami okuthiwa nguLouis Harding ngaleso sikhathi so because as promote ama group njalo Albert Nyathi lapha uMbizo Siyaya then lapha South Africa creators le group ethiwa 3 outfit band ethiwa iTananas okay so yeah so bathoka kakhulu through Iqembu company so amazwe amaningi sahlala namamusicians amaningi kakhulu asemhlabeni oyosondo Baba Mali Eddie Smith so it was bantu bakithi why sing last stage you know asikazikila siyafini and in my mind I'm thinking I think you were not doing enough umuntu ahambela bombazo oYusuf Ndo kodwa why ubaba Jeys last stage hayi isikhathi siya City Fathers hayi stage mhlawumbe yasinjani City Fathers this is my message to you see podcast Yabantu please honor our legends siyacela wow I but akulandaba you know ngikwazi ukuthi umusic wami if it doesn't make a difference now but ngikwazi ukuthi in future noma ngingasekho emhlabeni it will make a difference because music original will never die yazi into so ngakwazi nxa benefitanga mina mhlawumbe abantu abamaza benefit lezulu naziza benefit la abantu abazalandela abaza benefit but lapha senza imbali yethu njengabantu abamnyama njengabantu bemathembu njengabantu beZimbabwe so we are trying to create that ngoba into nxa ingaqashwa ngumuntu yenzwa ngumuntu asoze yafasefa kakhulu so khona balina li broadcast yabantu kakhulu you are making history so uqhathe kakhulu so khathesi ngesikhathi esikhona nxa bebona kungafanelanga kube njalo asingesa kuforce but thina uqhathe ukuthi sizala sisebenza otherwise the next generation will judge us harshly yes silaphana ku Iqembu yes kube kumsebenzi li promoter lapha and then ezalo njalo Jeys Jeys Marabini ke kuyikuthi sesengeze ku promotions 99 2000 2001 you know I was inspired kakhulu ngibona ama band nama musicians amanye avela ku I was inspired kakhulu ngegroup evela ngapha evela eKenya nenye evela eBurundi you know these guys were doing their own traditional music their own they are native traditional music yazi njengokuthi nxa ngakufanisa ngithi mhlawumbe amabhiza kumbe amantshomane kumbe okwabo umculo wakithi ombisichikicha ngafanisa so babe senza into enjengayo nale eyakini athi no man thina we are missing something ngoba thina sizikhalela phansi abantu bazikhalela phansi ngoba abantu ba believe ukuthi ngathi singazi ngokwe generation ba believe ukuthi into mhlawumbe ukuhlabela iwestern language or yikho kunjani kanti ayisikho is opposite so ngaba inspired be original I want to do something yikho ukuzala kweIqembu company ngo2001 ngaqalisa khona lapha 2002 ngarecord album yami 2002 sengiuJeys Marabini iKatari ngifuna ukunderstand lapho ukuthi iKatari khona before uJeys oyiKatari ithola uJeys uJeys akakwazi uJeys iKatari leso sikhathi senze iband first album hayi kwauchaya abanye abantu aba different ngisenze record album lami ethi Marabini wena ukhalela mina umusic kwakusekhanda ukuthi uhambe njani konke uhambe ubaqoqe njani amadoda ukwatshela ukuthi mina lapha amadoda lami sengene studio yini ethi thika ikhanda lapho no lami sengene studio lapho and mina ngiyakwazi lokuyavuma lokho
Yeah, so ngabona ukuvuthwa kwomsebenzi sasiwenza ama-research sasiwenza le ngoma selections of songs asilazo ngabona ukuthi siwefit kanti sesengaba ready ukuthi sirecord ikuphuma kwe-album ethi Marabini eyaduma kakhulu yathandwa kakhulu uyawazi ukuthi ibizo lithi Marabini lavela kwena le ingoma i-album yena le so ngoba ngathi nguMarabini hayi ngangisibiza Jeys kuphela ngoba uJeys lo futhi kuyikuthi khona libizo lami lekhaya mina ngumajaha wodwa so kwakusibanzima ukuthi khona bathi majaha wodwa gijimukela yezo sithi Jay buya la Jay kuyela yengela so ngase sithi mina I believe ukuthi bathi khona ibizo lelekhaya ile lezibusiso ngakulo ngiyakulo lebizo yikho ke ukwazi ukuzala kwaJeys then ingoma senyathenga ngiyahamba abantu bengisengirecordile bathi senyathenga uJeys bathi wona Marabini ngengoma Marabini mina ngathi phela lapha phela inkinga le problem le ayikho ke sengisithi mina kimi nxa kunjalo phela ngathi Jeys Marabini kuyaba nje ngoba vele uJeys babengambala abantu ngongazani ngisikhiwa kodwa ukuthi Marabini ngongazani understand kalula uJeys ile ngoma yakho ayitop kakhulu ngaso sikhathi into yayitop so ngakho ke ngahle ngathi mina Jeys Marabini ungakhala ama-albums amaqala abhale Jeys and koze kulunga ibhendi yami kodwa koze kulunga so ibhale Jeys koze kulunga and koze kulunga uMarabini wangabi so ke uMarabini ke wazalwa I think i-album esi2 sembona ukuthi hayi vele lapha kusela kwenza ngomnyaka lo 2003-4 khona isithini i-album yakho nethuthukana ngothando okay wala ngoma yakho lethandwa ngabantu ethi umuzika baba le ngoma ekhuluma emnandi kakhulu ethi uthando lwakho ikhona khonapho then ngasuka lapha ngaku album ethi khona Sound of Today and Tomorrow Sound of Today and Tomorrow ingoma ekhuluma elengoma edumayo ekhuluma amalungelo ngasuka lapho ngasuka lapha ngaku album ethi Jeys Marabini one time lapho kule ngoma ithandwa ngabantu khona le ngoma ethi ngaze ngizame ngithini ngingekho program yayifakiswa abantu ngenkani ethi sinangi ngaze ngithini ngaze mfuna ngingafuni ba I think le ngoma nostalgic uthini ithathele esintwini identity yes kule ngoma ethi mina ngakhala nje ngami sinangeni noma ngisegoli ngiyacabanga lapho vela yebo manje yawathi ingoma lana i-heartbeat yabantu yes kakhulu yabona i-heart phela umuntu mayezalwa i-heartbeat yingungu yakuqala emuntwini so uma ingungu iqala ingungu yakuqala vele ezalwa angizwe into ehambelana le ngoma la yikho kusukuma usingo ngoba into yakumchaya inhlizweni so ingoma lana ke bayithanda kakhulu abantu ngasuka lapha ngaku album ethi ngakuzenzo i-album ethi zenzo lapho esafeature khona the late Nana Coyote from Stimela it was an amazing time ukusebenza lo Nana Coyote from Rape the Stimela I used to nxa ngifika South Africa ngibe nabo for a long time abantu abambone ekhaya siza umsebenzi bajabulela uNana Coyote wathi no yes the music wakho wena unique very genuine special we don't have such kind of music in South Africa all right so ngabe ngiseqeda ngithumela ke izingoma athi ungithumele izingoma ingoma zami zadlala sikudala ngabona 2008 khonapho nje wabuya le CD wabuya ke yiko ngo2009 sa recorda ke i-album mina leya wa feature I think about 3-4 songs ngoba sasilungisele i-World Cup ithi there's a song ekhuluma ukuthi the World Cup is coming to Africa for the first time and kule ngoma feature ngathi le radio feature ngoma lethi Julia manje yona le futhi ngenye ingoma eshipha abantu basethi bayicela yona lethi Julia then ngasuka lapho ngaku album ethi khona Jeys at 40 yes le ngoma ethi yamitha kanjani yona le kunzima futhi yamitha kanjani manje ikhona le ngoma ehle kakhulu yes yamitha kanjani le futhi ikhona ku YouTube abantu bangachecka ikhona le ingoma ethi ukufa ekhuluma ukufa where I featured a friend of mine but is late now utwa kona uPrince Kavulamiti wife from DRC so ingoma le ethi ukufa it's a true story ngoba ubaba lo mama babhubha badlule emhlabeni ngendaba eyingozi yemoto so it's a true story so ingoma so ingoma le iyayithinta kakhulu imphefumulo yabantu lakathi sibayicela abantu nxa bekhumbula abazali babo inhlobo zabo ukudlulwa kwabo emhlabeni yabaduduza kakhulu so ingoma le yaba ingoma yathopa kakhulu vele ngathi yonke album nje so beautiful but ngikhuluma nje ingoma zabo outstanding then kwasuka lapha sakuyiphi album sasuka asakusilo
ingoma album ethu Silo bayithanda kakhulu abantu ikhona ingoma edlala kakhulu uGubulwane lapha eSouth Africa KZN ethi Ikhumbule Ekhaya ikuleyo album ethi Ikhumbule Ekhaya bayithanda kakhulu ngenza ingoma ethi Ikhumbule Ekhaya ngayenza futhi enye ethi Silo engikhuluma ngobaba omncane wami the way aphamise ngayo isigaba sakithi uJeys ukhalani so ngiyakhuluma ngaye because from deep down in my heart ngendlela nje athanda ngayo isigaba sakhe athanda ngayo abantu athanda ngayo understand then I have to do something to honor this yes so ingoma yathandwa kakhulu yena leyo then from there kathi nganga from then ngakuthula sana kodwa ngithula singoma ethandwa kakhulu ya producer a great engineer producer uthiwa singathi ngakhohle ibizo kanjani eHarare la so owaye engineer ka Olvamtu kathi ngamkhohlwa kanjani abantu aliza ngikhumbuza emakhaya hayi bayamazi so from there ngaya ngaphi sengithula ukuthula sana ngako Ntunjambi Ntunjambi ngiyaqalisa ibulawa theater bam theater wachitheka so Ntunjambi bayithanda kakhulu abantu bayithanda kakhulu yena le ngoma Ntunjambi ngoba ingoma le yayipromote tourism eZimbabwe in a way because ikhuluma nje ngelitshe leli because ilitshe lakho lesamazing ngahamba ngafika kulo ilitshe lakho ligubhile ngaphansi linje so lingaqandeleli kodwa abantu bahamba lisemadobo yikho kuthiwa kona kuthiwa Ntunjambili kodwa mina ubaba wami wathi khula entshela ngoba ungakhulula emadobo ngoba ukhokho wethu evela lapha eSouth Africa umjayeli wavela wakhela emadobo so ubaba wami emncane ngibala ko 8 years 10 years wayevela ukhulela emadobo so lelo litshe lalibabazwa so nxa sesenganekane zakhona so nxa sekaze sethele inganekane sitshela ngelitshe kaNtunjani kathi litshe leli ilindala ehlale khuluma litshe linjani ikho ke ngaze sithi ngikuya kwesikhathi nasembhala ke ingoma ngaleli litshe ke elimangalisayo kule ngoma futhi enye khona lapho ekhuluma ngokuthi vele izingoma zikona ziningi nje ezithandwa ngabantu lenye feature iyasakhona yes ngizobuyela kanti sizobuyela le video enhle kakhulu khona ku YouTube and it's a beautiful song abantu bayithanda kakhulu kuyikuthi lapha nje nganzama ukuthi ngithi hayi kungaba nzima lapho yabukhona ekhaya vele ungasabi uye ekhaya ngoba uzahawulela umhlaba kanti wona ulekini ngakhuthaza nje kodwa abantu balama choices zabo but ngangizama ukuthi no ungabona kwezinto zingasahambi kwempilweni yakho buye ekhaya noma useBritain noma useSouth Africa noma useBotswana restart abuwela uzobona abadala mhlawumbe uzobuza ukuthi kuyini okwenza kube nje mhlawumbe kufika nje unyathele abantu abanyama vele ngoba ukhona umuntu uhamba lobe vele uya 25 uzothola alona vele asamuza hayi ukuthi ungaba samuza bakhona abantu abanjani bengafona emhlabeni bakhona lapha eGoli abantu ahamba hawule vele ekhohle kodwa uthi thesuka lekhaya esithi uyasebenzela imuli basebenzela abadala imuli lemuva ahlahamba lo yiyo le album ke from that one yiyo le manje yakade ekhona ingoma le ngisha eqaseni isiyayilontsha ivideo yakona kade singu 2023 anti unyaka 2023 siyayilontsha shooting ngeThursday abantu nje i-podcast yabantu yasebenza kakhulu ukuthi abantu ifinyelele abantu hayi kakhulu ithi ubambo lwami ingoma nje engikhulume ngayo ngobambo lwami umuntu omthanda kakhulu esizweni yakho nxa engekuzwa lesizwe ungananzelela ubaba lapha almost amabha monke ingoma ezikhuluma kakhulu ngothando what inspires that mina ngicabanga ukuthi vele ukuthi siphile emhlabeni lothando ungabona singabantu singelathando siyisizwe singelathando ukuthi vele kuzaba lezimpi kuzaba lezimpi kuzaba lenzondano kuzaba lokubazululana kuzaba kanye lokuthakatha emakhaya ngoba uyaphila so ngijama nje ukuthi abantu nje emhlabeni esikhiwa kuthiwa intolerance kumbe ukuthi nje yazi samukelana ngendlela sikwazi futhi sehlukene kodwa kwehlukana kwethu kodwa ekugcineni kwakho konke singabantu usenze sibamba uyabona so khonoko ngiyazama ukukhuthaza even la ngaphi even ekhaya bakwazi vele ukuthi ngikuwabona incident enye kusiyagcotshwa umongameli kakhulu his excellence
abanjikijela abantu estadium bawubhuwa remember bechinga kakhulu ethi asizwe sindebele phuma lapha phuma lapha icala kwakuyini ngama ke mina ngathi ake bama makadali ukhulumela ngathi nxa linjani lihleli imbonela khona ngoba kwatanginda ngoba mele wathi eZimbabwe kulama languages amaningi that is something that is not there ofuna ilungiswe yena lento le is a time bomb one day awumela thina yena lento le kuza ngani za professor ngani ya professor kumele ilungiswe into yobandlululo ubandlululo into embi kakhulu ubandlululo yasinjani uyahlala ngaphakathi emuntwini uyabhilida i-anger iyabhilida idlana isi-exploder sebesithi abantu kuyi-problem kanti yinto abantu bayodla kungela muntu oyikhuzayo kungela muntu otshengisa ukuthi yikho ingoma zami ezikhuluma ngokubambana kanti esikhulabhanamana lesi ngifitshe unkazana othiwa ngutarelo neguitar yes we were talking about that lotar ukuthi no uyazi ukuthi we need to contribute something to our nxa singenzanga khona to the society because abantu they need this, they need to hear this ukuthi we are one people despite ukuthi unjani but we are one people as long as Africa kukini la yabona but don't you think ukuthi maybe it's ways kakhulu kwele Zimbabwe whereby obandlululo between we cannot hide ukuthi vele it's the situation of Ndebele and Shona. Yes. That's why you ended up being put at the national stadium. Yeah. President is event. Yeah. You are there kuzogcotsha president. Yeah. Then kulaleli team labantu that they decided to start throwing amatshe izigubhu lana because uhlabele ngesindebele. Yes. And I think ingathi mina kuyi microcosm of macrocosm ekuthini kwakuyinto encane but kuveza ireality khona. Ngoba khona ukuzwe ngikhuluma ngakho. Awuzange ukhuzwe phela mayimi ngakhuluma ngakho very strong whereas no one else strong way ukuthi why is it like this and no one uMC kakhuluma lutho akondem lutho akula muntu national council awuzange kuyi official ukuthi ezoxolisa yimi ngazikhuzela abantu bathula understand babonto serious ngathi mina chance ngiqede because kumele ukwazi ukuthi lapha this is a national event and babekwazi ukuthi Jeys uzaba khona so wachaya waqeda yes so we want to mina isifiso sami ukuthi ngathwa abantu babambana ngabe thwayile into iyasuka isuswe ebantwini imentality enjalo ebantwini understand but okunye politics plays a very important role when it comes to that so okuka ukuthi ama politicians they are the people kumele bona bakhuza abantu batshela abantu ngoba they all the machinery ukukhuza abantu yabo ungaba ngumthetho waye manje eParliament waye bakhulumani maye bebuka abantu besenza ibandlululo belukhangile one day sokusuka le problem sebesenza ngani iproblem abayazi yaqala you understand so ama politicians that the people that have to sort out that problem because I don't like to see abantu they are abantu baphila according to what the parliament or whatever decide ngoba lo mthetho namhlanje amapolice uthiwa uvupha upaso lo mthetho uthi akwenza into ethile elizweni wonke umuntu uyalandela but why is it tribalism it's not talked about don't you think why fihlo so mina benefita kukho lokubiza angazi ke khona kodwa is something that is there this is a reality reality mina musician if I don't talk about that because this is about peace you understand and you are a messenger for the people yes because your music it's listened by millions and so the people so mina it's good that you are spreading love I'm not abantu kababamba andakho lokho vele ukuthi ngeke ukhuluma iqiniso ngoba leya khuluma iqiniso lakho nxa ukuthi kuyinto wrong this is the wrong thing because it wrong to the society to the mankind uyabona ukuthi ebantwini imvelaphi yabantu nxa abantu betshelwa everyday ukuthi lento le wrong bayiyekela abantu ungayenza into ethula yikho bokwazi ungangene ngewindow enzini umuntu uyabotsha uyahamba uyagwetshwa uhambe niyezi why is it kwenza umthetho nalo onjalo so at least nizama ukukhuthaza abantu no besides that they must unite in whatever they do in life sibone asifuni thina ukuthi one day ugcina usukubole kulezimpi abantu amazwe ase-Africa lamanje ungovernable yabona izinto eziqala khona yabona ukukhuluma ezaphehlo kwento lokwana kuphela ungovernable ukuthi ugcina kwelinanga usuba lenyinto esingayifuni yiko sizama ukuthi khona music plays important role there politics play important role theater plays amabhuku whatever the public speakers they must talk about unity and love and tolerance and peace yabona then abantu bahlala forever so lina manje njoba liyakhuluma ukuthi khona ingoma oyenze lo utarelo neguitar yes kunjani
ngithi ku-environment le yabaculi nxa lizama ukuthi lihlangane maybe li-collaborate labanye abantu maybe abakhuluma ezinye indimi kuba njani i-reception yakho? No, this reception is good. So far, this reception is good. I've been getting lots of comments and people when you inbox someone about no Jeys. It's very good. Very is a good thing. Yes. It's the right thing to do. You know, ngoba nxa into influence into enhle. Because thina sikwenze sicabangela abantu azange sithunywe umuntu but sikhangela nje izinto ezikhona emhlabeni elizweni lethu ezimbabwe ukuthi why is it like that? Why is it like that? So this is into zonke uma sikhuluma ngazo. Xa singazikhulumanga kusho ukuthi asoze zafa zasolveka. So yeah, but engithanda ukusho nje ukuthi ama musicians akithi ngiyathanda kakhulu ngabantu abazimisela ukusebenza musicians sometimes without support, but there's that resilience bahlala khathi siloma musicians apusha omadlelo simbizejwane you can name them Panengo Sandra, they are pushing Omagwaza, they are pushing so bani, you know, people are trying their best ukuthi kuna music wakithi playing for sankhuluma ngabo ngoba ama legends so ngikhuluma ngabantu nje abenza izinto ezinhle onobuntu kanti sinobuntu group enobuntu all female a cappella they're doing very well but the sad thing engibuya ku sad thing ngizakukhuluma labantu bakithi senza khuluma ngale ukuthi abantu bakithi ake lisukume isupport abaculi bakithi angisoze ngichaze kunini kodwa ngithi ake lisukume isupport abaculi bakini akula umuntu ozabuya ezolisekelela abaculi bene ngaphandle kwenu businessmen bakithi ababuye bazosupport kambe shuya nxa senyaba le 32 years ngimele abantu bonke abaculayo bamele abantu bamele isizwe bamele yonke into okwenu bakuchela abantu okwethu bakuchela naka ama group enkhuluma ngawo naka ama band enkhuluma naka ama musicians doing very well onkwali can them name Khabarati you know Jeys Obamuza there are lot of vele ngakwazi manje ngakhuluma omsizi K abafana abancane ababuya they are doing very well yilokhu zenu awakhiwe she's doing very well yabona sezethole appreciation enkulu kakhulu from other countries awusebenzi bemclaim abantu abakele because abantu bakithi they are sebakhuza abantu sikhulume labo nxa bezonda kodwa siqiniso stand ubekezela azoduma ngoba sesisathatha then kukudala waye record nale ngoma you understand wazama ama versions amaningi ngoma naleya understand so asithi siyathetha but we need to sometimes to say the truth because if we don't nxa mina ngihlale 32 years kumele ababuye emuva bafunde something bafunde ama hardships lendlela esengihambe so that la bebuke lendlela you know bakwazi ukwenza izinto ngendlela right nxa senza amaphutha somewhere bona bakwazi umdala bahamba lapha thina ngcono silungisela so nxa singakhulumanga they never know absolutely yeah abaculi bakithi sisakhona apha endabeni zenzondo le support ngizathinta ekuthini sometimes you hear kakhulu kulawa artist I can say material artist they cry ukuthi kule marginalization ebakhona or lobandlu lubakhona so lina lingabantu asebeyihambile lendlela kudala and you have seen how the industry is because abantu alone cannot provide enough support you also need ama-organs ahlukahlukeneyo awafana labo zimura nama-radio stations to also play your music yes are our artists from our side getting the same support bona bathini wanxa bethu nxa sibabuza bathi khona ama-musicians ama-talent abisa ama-videos but abasabisi music kuliqiniso lapho anilabufakazi kodwa-ke abaningi nxa babuza amadoda kuthiwa thina sibisi bengu-Star FM eHarare Sampondo abantu be-Star FM bathi abantu bama-musicians ama-talent abisi music but at the end of the day bacomplain futhi abantu ama-musicians akithi ngibona ngathi lapho esileka khona uma si-improve kumele silalele ama-radio stations ngoba isivele kubuhlungu ukuthi uDJ eshaya ingoma yakho uma uhlangana lathi ingoma zama zichaya echaye njengemini kuthi ulalela kufanele i-podcast yabantu ngathi benditshela ngestories zenu ngiyalalela into yakithi relevant ngiyalandela nje akukhathaleki ukuthi and kumele singabile thina njengabantu musicians asiyekeleni into le yazi music is a business yes
So lento ukuthi khona wa support ummusician ngoza kuthathela ama fans ayikho emhlabeni ayikho ngoba vele umuntu othanda mina ngathanda uMartin umuntu othanda uMartin ngathanda uMadlela othanda uMadlela abantu basikhethe so thina uqathi ukuthi asenze kambe sure kumele uthina uqale ngathi thina phela ama musicians to support each other ngaba uhamba ku Facebook post something ukuthi ama musicians they don't care abafuna lokulike umtapa kulike mina ukhangela manje mina like everybody I like everybody but testify bonke isimposition name them omlambo sibakuthethe uJeys vile I like the comment kathi bonke ngazungummusician also UK bonke as long musician lo mbona ukuthi khona wenza into enza ukuthi that is cool I need to support that person but it's got shocked you're also our fan it's an honor and going there in liking I think it would not be fair to only end the only like because we know subscribe share yes and also umuntu ole studio and a lot of artists that we have heard la sebe confess bonke ungaba ngozinja zamluma kungabe ngobani that we have spoken to ngobeke name them omadlela akekho likhohlwa igama lokuthi ngathi ngifika emzini kaBaba Jeys I was offered the studio when Madlela uyasho even ngisuka lapha eGoli ngisiye ekhaya ngawazi ngangena lapha ngiqala ukubis practice lokubisenze uBaba Jeys wathi nansi inda free of charge you have always have that heart ukuthi whoever comes to you to take you're always willing to give angifuthi angikwenzela ukuthi mbukwe no ngikwenza inhliziyo yami ukuthi we need to support each other thina esiphambili we need to show it phela soze ngihlale ngikhona lapha ukhumbuka ukuthi kuloku retire kulokufa so lokho lezi zinto zingasenzakala kuyasala nemuva if we don't support each other umagwazi enjalo uzafika edorobheni umagwazi ukuthi ifirst yakho ufika kubulayo uzothi ayisho imangambizana but angaze ukukhulume khona vele vele bonke lokuzena ondux junior babuzi avela kula but angikhulumela ukuthi mhlawumbe bukwe kumbe kuthiwe wenza ngoba so enye into ngingakasuki lapha kumele ngibonge umfanana uzinja ziyamlunga uyabona umfana ingoma zami ziyadlalwa nje eKZN nguye nalo umfana wathi mdala angeke ukuthi umusic ucha music konje wena mina ngizama ngokufake la namhlanje wamfaka la manje ingoma yami ziyakhala because of it that's the support that we need understand so kumele ngu-appreciate nxa umuntu ekwenzela into enze engumuntu ucule kumele sifunde ukwenza kuno akuna nxa ungafuni ukuzwa lokho of course yes awulawule choice but this is the truth understand so ngaphandle kwakho nokho ngoba sakwasisadala singama 1-1 sometimes we need to come together sibe yi-force A1 and try to ukuthi sibone ukuthi abantu bakithi how can we convince them ukuthi khona basupport ngoba eqinisweni lot of musicians kwela kithi emathebeni they're struggling that's the painful sebesebenza ngokubonakalayo i-pretense understand that but deep down they're struggling understand so akumele uze siyona lento esiyinqobe ukuthi we have to come together sense ama shows together at some point not always not to start abantu city but at some point we need to come together sihlangane sama forces zethu sibone ukuthi uyazi mina believe ukuthi umusic kumele uqale usebenze ungakaholi you understand imali ilandela umsebenzi wakho iyabuya usebenza imali ilandela lapho uhamba khona but what is important is the idea ukuthi sihlangane together angazi mbona ungayithatha up ayilokhuze ayisebenzise you understand manje ngepride phela abantu bakithi selokuzama yini lina nje ama leaders masibheke i-art industry yakithi kakhulu kobulawa sesithembele kini ukuthi libe these sessions I think lokubabona abantu abafana labo design website through ama sessions abo eziko wenza kuhla kakhulu whereby he brings together ama artists lina as ama pioneers ama leaders have you tried ukuthi like lihlangane lingabaculi have your own associations and stop relying maybe on other like what you did with the Equator have associations whereby will empower abaculi bakithi and impact lale knowledge that you have because you have got very powerful knowledge yokuthi can benefit amanye abaculi phandle lapha I know most of them are going to appreciate this have you tried the industry yakithi emathebeleni to come up together like lihlale phansi libumbe
inhlanganiso ezalimela abaculi bakithi or ngithi amaciko akithi to the point ukuthi ngoba uthi as a phakami lapho saying ukuthi it needs unity. Without unity won't be possible ukuthi kube khona ukusayinza. Yeah. So have you tried something? Yes, ikhona association to apply musicians association edinga usekelo ukuthi ama musicians ithiwa Bulawa musicians association. Okanga ukuthi wonke umuntu kumele noma ukhona eZimbabwe Zimbabwe but kumele sisekele. Yes. Awona uyazi ngaphandle ukuthi amkhandle ukuthi sibambane akukho ngokwethu. So abantu kumele sikwazi khona ukuthi that's the secret of success sometimes. Ukuze that sikwazi ukuthi sibonakale sibe ngabantu. So ngaphandle kwakho futhi kumele sikwazi ukuthi sizenzele izinto. Sizame lathi ukusizenzela izinto singakhali. Ngoba thina sometimes siyakhala singenzi lutho kakhulu. Then ukuthi obusinessmen bakithi abake bazama ukuthi basondele eduze. Nxa uthi lami chaya eceleni awulento engayenza. Njalo futhi okumusician nxa ama musicians engabuyi uzobuza ukuthi kona uzifike njani 32 years music ufike njani anguforce ngoba anti umuntu uma ubuntu lapha uzathola usizo uyamnakazivala umuntu angifuni ukuthi ngizimpoze mina abantu nithi yanilapha so ngazana ngifuna ukuthi isayelo senza but iqiniso is truth ukuthi sedlale 32 years that cannot olokuthi ubuza ukuthi kathi vele ndalo uzohlala 32 years uphila njani wenze njani then wena nxa uqalisa kuza uncedisa ukuthi wena ubone ukuthi bese uthetha hayi mina ngenza so uze survive lawe kathi sinti izikhathi zatshintsha anti le music yayivolve lezikhathi ziyatshintsha because kulama kwabuya lokhu sathe sama CD kasama CD abasabantu abasenda into zonke sesefoni so le technology ama yonke zonke izinto social media time changes but into engatshintshi i-industry ukuthi umusician that will never change yabo so oqade ukuthi abantu nxa umuntu esenza kuhle asimphakamiseni asiyeni kuye yabona nxa sikhuluma abantu abanjabo Black followers, they've done a lot. The musicians, the late, of course, Solomon Skuzo, or Don Kumbo, Duxmana, Banengo, Obusunube, until Lapon musicians on the not to put economic or Utikona and Kulma tribalism is unfortunate, but in Kulma history, no, Jeys, Marabini, and Mogonjo, so now to Pata but is unfortunate. So yes, I'm just hands. Yeah, but it's okay to see narrative that history to inga chabula. Unganzelela ukuthi yabona abantu abasecholo chela baba same people umathola namasayini aba yes uyabona yeah ababiza pheceleza amasili bona abantu abakho ku television abakho ngapi ilanguage yabo amasiko akho chabala ngicabanga ukuthi ukutsona ezagcina bathatha abantu you never know ukuthi kwakula abantu abanje so thina singamayizithuda singakunanzeli kunapho after 50 years 60 years of 100 or 150 of course nebengaseko lami siyabe singi-ancestor kodwa ke kuzokudinga ukuthi umuntu abukiswe lapha umuntu okhuluma isindebele okhuluma isikhala abe sebukiswe hey nawo umuntu akhuluma ulimi bani so chabalela so akaphela konke but lolo limi lugcinwe ngumusic lugcinwe ngamabhuku lugcinwe ngamapoem lugcinwe ngabantu abakhuluma abantu nje abafundisa ungabona into ingabhalwa phansi forget ngoba into enxa ungayifaka kumemory yikho phela okwenza ukuthi izinto zethu izilahleke sibhale la usiko antu abona abusiko lenkolo kwabhalwa kwabakwazi ukugcinwa that's why ku easy to always wona indaba ongazibuza ukuthi kathi indaba ama-KF esibhale history esibhalela thina esitshela ukuthi thina ematopo kulani wona ungakwazi le matopo kodwa ekutsheleni ukuthi kulani so ubhala kanye perception yakhe ngendlela abona ngayo yini but wona manje ubhale ngokuthi ngwakho nami abantu bafuna yikho sithi abantu ababuye emashoyini ayithu kathi bona bayangaphi lapha abathi bona umculo ebuya kuphela mayena kunguyodlalayo manje umuntu adlala ngakho manje ngafa kutshela nxa ngafa lapha esahlala nxa ngafa qala lengafa uqala kulana ngizafika nje lapha phezulu
ukuthi khona indlela ndoda abantu ade bekulike ngabe khuluma ngabe kufaka kuma status imangalisa kakhulu ngifuna imali kaTesi athi ngifuna ama status anze mfile ababuye kushoka abathenga umculo kaTesi bathi uthenga umculo bazosupporta amaculo babejela belandele unless nxa ukuthi mhlawumbe nxa singenzi right abasitshele futhi bakhululekile asiyasa betho ngoba vele umculo sozela abantu bangathi hayi Jeys umculo lo wenza siyawuza but ngani ukhuthala yizinto esizifunayo so that senze into efunwa ngayo ngabantu hayi umuntu obona sisole nje bunyameni kakazi ivina zinikeze ithuba lokuthi wathi ngendlaleli le album le ukuthi kuhamba njani ngibe sengisole uvela sole ngoba ngakithi ethi balendele mhlawumbe ukuthi ngife lapho ngingafa esa kuma status ukuthi akufoza suze ngibone but kodwa awuzobona ngelihlo kodwa I know ukuthi this is what gonna happen sabe sesibhale ngimbone ecula Jeys webulala man Jeys semfile so abantu bakithi lapha kakhulu asibheke kuzimo yes ngiyayiphatha lapha ukuthi are they being fair to music industry yakithi or abaculi bakithi babangalandeli imigomo lempandela yakho in terms of royalties now the 32 years I believe your music has been playing for years and years are you getting what is true to you yathola yini okufanele khonapho through ama-associations apha lapho zimuntu yes hayi bona bazama angeke ngithi abazama kodwa kule room of improvement ngoba la bekhangele isimo somnotho welizwe ekuthini ngoba osesikhathi bayathatha imali ngama US dollars anti bayithethe ngale kuma US dollars nxa sesipha abantu imali eZimbabwe mhlambe futhi iweek imali ayisathenga siyasifunda ngathi abonabala indlela ukuthi babalances understand bathi izimpilo zabaculi ngoba bona ba collect abantwini abachaya music ngama US dollars abafake half but at least you understand so bona they trying their best but kodwa ngendlela engiyake ngibone lami kwamanye amazwe abantu ama-musicians abhadala ngayo bona ngani kule improvement yenzakale when it comes to that siku improvement I think balutshwana abaculi bakithi aba-registered umculo yabo le uzimura what would you say to them how will this benefit them even bebekwazi ukuthi noma sengasekho they will still benefit even isizukulwane zabo labantu ababo why it is important ukuthi uhambise umculo wakho isendane fala is very 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 important ngoba lelifa lakho lelifa la unkosikazi wakho lifa labantu abakho lifa lezizukulwane zakho ngaze ngife mina even after 100 years or 50 years abantu abakho nxa unkosikazi ephile lokho siyadobha ngoncane sathi so abantu aba-register sakhuthaza ukuthi abantu ngathi bazama ukuregister ungapho uthabela ingoma umuntu idlala erodweni so siyabakhuthaza ukuthi hayi aba-register abantu aba-register bazame ngakho konke ukuthi wonke abakwenza kuba beselinzuzo at the end of the day i-album le qeda ukuphuma kaTesi uxola yenza njani nxa ukhanyele since iphumile since ilontshiwe i-album yenza kuhle kakhulu i-response engithola abantwini is amazing the music kade sisebenzisa South Africa njengoba South Africa njengamanje benza ama-interviews radio stations lapha ngizakwe emafikeni kade lapha ngizakuya eRichards Bay for another interview so you know ngathi nje so far mina ufike kwami lapha ngibona ngani abantu bayathanda umculo weZimbabwe ukuthi nje mhlambe thina sikwazi mhlambe asifinyelele kuwo you know asibo bonke ama-radio stations abona ngani umculo weZimbabwe uyenza umculo weZimbabwe is unique I want to tell you it's very unique the way they abamukela bamangele kakhulu la njengoba uzile ukuthi sikhona ku Facebook sikhona ku Twitter uJeys Marabini khona ku Twitter khona ku Instagram ukhona ku YouTube okuqathela ukuthi abantu bahambe bafika bangene bafika khonapho be-support abasekele no so it's sometimes discouraging ukuthi ubone abantu be-support asalithi into abasupport abanye abantu understand but kodwa kumele la ethi support omunye umuntu ongaso eZimbabwe you know la support wake bokuqala yabona so ngizama ukuthi sikhuthaze abantu sikhuthaze wonke umuntu nje ukuthi music there's nothing wrong with music wakithi material nje according to way mina analyze ngayo beside siyabona ama interviews kungabe maybe wakhona ama show angayenza or
angaba part of South Africa before ibuyele ekhaya. Yes. Kade sibengalandanga ama-shows, kade silande ukuzo ama-interviews and try to ukuthi music yami ifike South Africa. Ngikwazi ukuthi ngoba this aim yami ukuthi khona music wami udlalo se-Africa. Yes. Oqala eZimbabwe sensebenzile. Of course abantu umuntu abengamazi uJeys ngamehlo kodwa umculo wakhe usuwafinyele samwa. Uyabona ID ukuthi lo musician uthiwa nguJeys. And so zama ukuthi ngifinyele South Africa. South Africa if I music idlala kuma mainstream radio stations. I know at least I'll be known. So kade singale khona. Then ngizabona ukuthi outcome yakho music ngadlala senzabenza ufaka show before the end of the year. So iplan is like then asimi khonapho sizafuna ukuthi sifinyele Zambia, safuna ufinyele Botswana, safuna ukuthi sizama ukuthi umculo wethu ufinyelele East Africa. I think they will appreciate the sound. And I believe now we have a strong team, so of which I believe uzasebenzeka. Silomangena lo James lapha, Simple lapha, behind the scenes. I'm trying to see a team that can promote the brand. Jeys Marabini in a professional way. So talking about a team usubaqambile, how important is that? Uqhakatheke kangakanani ngoba ukhona omunye umculo osafufusayo ozitshela ukuthi yena uyenze yini. Iqhakatheke kangakanani team? Iqhakatheke kakhulu le nto. Iqhakatheke kakhulu ukuthi ubona abesenza 1-1 sometimes umuntu yabe nga-afford. Kuyamuntu ukwazi ukukhulumisana labo ukuthi umuntu ule manager kwela ukuthi umuntu ufuna imali okunye umele believe in what you are doing, you understand. So okunye sometimes bakwenza ukuthi abala mali ukuthi bakwenze ngendlela ofanele bayenze ngayo. But kodwa khona ukuqhakatheka into eqhakatheke kakhulu ngingazenzeli mina. Vele lesindebeni kukhona ukuthi umuntu kaGita esigagezela. So khona ukusho ukuchaza khona ukuthi kumele ukuthi kube labanye abantu behind the scenes that they do. Interview le magena lapha so lama I'm very thankful to get this opportunity. You once lived in the UK. Yes. And then all of a sudden you came back. Why? Mina azange ngihlale e-UK. E-UK ngahamba kuphela ngisachama amashows. I didn't stay there ukuthi sengihlala khona. Vele azange ngithande vele iweather yakhona azange ngihambele. Uhlala ugodola, so azange ungene kimi. So then ngathi mina ngizobe ngihamba kuphela nxa ngisenza umsebenzi impenduko. Sometimes the longest engahamba ngayo e-UK abantu benhlaba ucathi ngisengihlala khona. Sahlala about 9 months singabuyanga lapha. Hayi 9 months tours. Okwama-tours. Perform in different places, different countries, maybe sasukile UK siyakwama la kwamanye amazwe, understand. And then you came back. Yes. You are a man that I wish you could also share with how ngomculo you've managed to be settled and in a way ukuthi mina I know ukuthi umdala ngaze ngifike wakusengahlabela imbuzi. Yes, umdala right. Yes, everything is fine. I remember in that year when we came back. You had to dispose of indlu yakho. Yes. To invest. Exactly. Somewhere. What was happening? Ngabona impela ngabe le band ingalakatali, ingela drums, ingela mota, ingelani. So ngabona ukuthi ngenze khonapho. Kumele ngibele ukuthi music ngikwenze in a professional way. Ngibele amakhulu. So lawo indlu then I do sell the house because angifisa ukuthi khona kube lamakhuba. So kodwa at the end of the day kwabhadala ngoba into ngangisacrifice to sacrifice. Vele empilweni sometimes take a risk. Kubaluleke kangakanani ukusacrifice into oyithandayo. Into ukusacrifice into oyithandayo right. Ngoba sometimes even if awucabanga ukuluza. Mose into ungacabanga ukuluza vele uzaluza. Wathini umama ekhaya? Susithi mina phela nje ngasinye. Ngangathatha ngaleso advantage. So what advantage? Don't you kodwa unkosikazi wami living la manje she's very supportive. Of which I'm so grateful ukuthi lo nkosikazi onjalo. Ngiyabonga lapho manyoni. Umama niso machelela. Sabonga kakhulu manyoni, sabonga chelela. Abantu abami umzimazi usiso ujahelihle. So ngathi nje sometimes ukusevava music you need the family, you need your wife. Yes, understand that sometimes things are hard, things that sometimes it is right. So very good challenge. Also I had a very difficult time lapho engagula khona. I want specifically ukufika khona ukuthi kuko kwavela emaphepha ndabeni ezinyuzini abantu
kwagcina sekule nkulumo ngapha kwabayithi ukuthi kanti pha kuJeys ngone ngathi usesizwa la president yeah so I president wa invite out to be State House lapho ngabona khona ukuthi the power of music, the power of what I'm doing, lami ngangakwazi ukuthi music has that power, you understand, and the consent His Excellency ukuthi kunathi let me come ngizokuzwa ukuthi kuyina ukukhipha. So give it was an honor, and vele akekho umuntu vele ivinto lwawuphi ovela kuphi umhlaba ongake kafuna ukuhlala lo president umbani ngaleso ngathina president emizikathi kafuna base bezikhulumela nje abantu besithi ubaba uJeys sekepchiwe senjani njani abantu kumele bakwazi ukuthi upresident abantu abehlukanisa izinto upresident antule party yakhe omuyile party kodwa upresident ngoyelizwe abantu lawo ngamvotelanga upresident wakho whether you like it or not ngubani ongayala upresident emizini so mina kimi senona yaba inkulu kakhulu vele in the whole of highlight impilo yami ukusebenza kwami the whole of my life ukuthi for the first time ever I'm being honored the head of state so recognizes umsebenzi wakhe recognize mina recognize abantu bematerial recognize abantu beZimbabwe then recognize ukuqhakatheka kwabantu abenza art not just beside Jeys beside abantu abenza art, you understand. So that time bekwenzakalana kahle because as you said ukuthi kokwabambela kwabanzima bekuyini inkinga no vele kwakuzinto ezichecheneyo nje lokuthi anti umzimba luyakhula lapho ufika lapho ukukhula khona umzimba uhlala useqa usamba uthini something ngoba mina for the first time ngasugula sende 52 years isikhathi sonke leso hayi isikhathi sonke beku right so nje ngakuthatha nje ukuthi umzimba lawo sometimes yakhathala uyabona la ufike lapho uma ukuthi ngani uyaphanela bidwa kancane kwenzakala mina akekho umuntu ongahlala healthy akwenzakala wow siyabonga. I think osusichazele khona la ngealbum le enje ephumileyo sizothi before masihamba nokusishayela enye ingoma ngithi kwashayela eqaleni le enye maybe enye ngizapho ngishaya nje isibone ukuthi ngashaya ingoma ngithanda kakhulu ilizwe la ngithanda kakhulu leAfrica njengoba umuntu omnyama ama-African nje noya manje ngizokuthi isiginqile sizavuma ukukhala yini hayi zingasavuma ukukhala le ngizaxola right senze ingoma nje ekhuluma ngeAfrica alright na 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 Africa sunshine sunshine in Africa in the morning in the afternoon and the evening na 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 ubuhle beAfrica zingubo zayo ubuhle beAfrica zintombi zakhona ubuhle beAfrica imvelo yakho wow so ingoma le akumele idlale eGhana eNigeria eAfrica yonke i-podcast yabantu izafikisa kanjani so manje lapha ingoma ziyatholakala sezikhona ku YouTube ingoma zikhona ku YouTube ingoma zikhona siyatholakala ku Facebook siyatholakala ku Twitter siyatholakala ku Instagram siyatholakala ku TikTok hayi kuzaba mnandi kakhulu njengoba sithi sikule team kade esesebenzayo
a very very dedicated team. So Yes. hayi abantu Yes. bazabona umehluko omkhulu kakhulu. Yes. Abathiye indlebe babukele balandele uJeys Marabini. Wow. On Khona- all social media Jeys platforms. Marabini ukhona Uyatholakala. abantu abatholakala khona. Ngilithanda lonke emakhaya lapho ukhona mbuze Africa, mbuze Zimbabwe kumbe lapho khona nje emhlabeni ethanda. Jeys Marabini one time Koze kulunga. uzokulunga. babukeli siyabonga lizwele ikhalile iKatar ikhalile isiginci hawu madoda ama-legend esivakatshela kuze yazi lathi sizizwa Si-honored namhlanje, yes, kakhulu. siyabonga kakhulu sayithethe indawo kodwa lizwile akhona ama-social media platforms lilandele Jeys Marabini Gijimwe like usearch ku YouTube. Yeah. They're beautiful Lana videos. ngalithi Jeys Marabini one time. Jeys Marabini One time.